Por baman kesngi, awan lam shapi da undang yalam news. Larangi kipat bangim kendit pabel kan ketiga pemantang ngam tek kaya kebancaya kan riba kan cek pada kujongi kaya kebancaya ki khul kiti kujongi tahu Jani grem, ingkar pada pi ko nong sosong ba ie jonga jonga ni sosong mulai tan masa bajau kam mulai borong kowe kini election kamde kita election kecing kun jonga hande kini election kecil kun jongi way by way nong sosong mulai namanta bangin labat pelong biaya ke mulai ke bakhambar ngitan kam berpengkran Yaitu jogi senang ibadan hangnya apa senang mulai kerang bangin labat telakam Kita jingsnya ke bawah, hak ini senang ngejongi. Lapun bagi kod sama ngejongi, kita let nak kali kepada tang si tempor. Nama ba omdan ba pet ba kami yang kod sama ngejongi. Kita pakai kita tiada ngejongi. Bagaimana pasai kayu na yaki. Nga kumutaw orang ba ubatan siya kadi sing sempang ubaya leti ubla thom ya karai daw ngakon ban ai ban pani yidila kelenti ya fikui khol samla jogani sam molai ban betin leti ya bingan pra leti ya bi kram ba bila ban ye halagi jong di kejar wat lo jeng termen ko dikon samla ba ye jonga Nanti stop nang betara jopi mil bat sengi kerang bat pen ulong itak jing anglok jopi boleh kita sama kita ni stop boleh kita bertanya kisap kita fair wong play like terpang kita kisap helek kemla bat penia kita kisap kita kiki don nama omdan mana mana penting nanti ya Allah jangan hanya kerti kita bermata Lepas ini kita gelenti, kenapa bila ban yo kita kecing anlok dijompi. Kamu tahu orang ba, upaket baba yang imlang salang, ngale sibun, kita kat bala ilai ibor ibadat, kita ublay lah kerkuyang, ngapasat ijingnya segi kul sama jongi, kita dan lagi sab kita fair. Hakini Islam di belakang dalam pun Islam. Kamu tahu lo kekam Islam lo ngalek tekikam. Kalau aja ngerap di kosam lah iba per. Lah kalau haji sports, lah kalau haji nulu bentar bagi le ini adalah ilong ikam ijam. Dibagi di kuat pantai kat balak lagi buat ngan luas senyang ngap. Kini lagi peti ngerap di jangan kat bau blay lah kerkuyang. Buat baman kesngi, subscribe ke channel Undang Yalam News. God bless you.